Haleluya. Shayani izandla yilunga leParlamente. Shayani izandla bazalwane egameni likaJesu. Asishayele umpostoli izandla bazalwane. Singahlala phansi egameni leNkosi. Ngivumeleni bathandekayo, ngibingelele kusihlwa, ngibingelele the father of this house, ubaba uMalunga nomama, i-leadership yonke yebandla, abefundisi bonke abakhona, i-fivefold yonke, abazalwane bonke, abadala nabancane, ngiyanibingelela egameni leNkosi uMsindisi wethu uJesu. Ngiyanibingelela abathandekayo, u-amen awulingani nani. Ngizolokhu ngibingelela abazalwane u-amen aze abhalanse kahle. Ngiyanibingelela egameni leNkosi. Ngeke phela ngendlu kaNazaretha abazalwane abasawudonsa nje. Ngeke ngendlu kaNazaretha ngiyabonga kakhulu Malunga ukulwela ukugcina lobu budlelwane okusukela ezandleni zika baba wakho umpostoli, ukugcina lobudlelwane nomama kuze kube manje. Sasingazi ukuthi nawe uzoqhubeka nathi, sasithi nawe uzoyiqalela abantu bakho. Manje wasimangaza mawuthi hayi inini abantu base-Ark nami ngiqhubeka nani, nothando osinikeza lona nokumethemba uNkulunkulu okithi. Mina kuyangithusa, ngithusile nje ngaze ngakhala mama ngathi awu kodwa yini ukungizonda okungaka, suka ngigaxa namadododwa kanti ngakwenzani ngempela. Ngithi ngibesathi ngiyibuka le poster ngithi kodwa uyibonile lento ayenzelana yini nje, ibizwa ngokuthi yini lento, naku ngitshiloza ngedwa phakathi kweyintshebe. Yingoba ngafelwa indoda kanti umfelokazi wenziwa nje e-Faith Mission. Hayi nina ama-5 hayi abafelokazani baba. Makufika kuthini kokhulunywa udaba lwemphefumulo. awuthi ngiphumule mina wafona manje ngifona bathi nje ngizomziba kanjani uNkulunkulu angikwazi umziba awuthi ngimlalele ngozela ngase ngaphaphama washo ukuthi lo muntu uyayibeka inkinga zakhe kufuneka ngimlalele ngimelekelele sehlukane esepholile ezwa eda ngalokho kwangena umuntu nithi uzokhuluma into engcono wafela wathi yazi mina angisathembi ukuthi uNkulunkulu khona athi yo ngimqala phike lona ke lo wafela kwakude kakhulu ke lona kufanele ngicabule ngimsebenze sehlukane sevuma ukuthi uNkulunkulu khona ngoba uNkulunkulu ayikhi izimo ezingenza ukuthangabe uNkulunkulu akayena uNkulunkulu ngoba enzele wena futhi ukungakwenzeli akumenzi
iBhayibheli lithi uyizolo, uye namuhla, uye naphakade. uNkulunkulu akayena uNkulunkulu ngenxa yakho, uNkulunkulu ngenxa yakhe. Akabanga uNkulunkulu khona wena, waba uNkulunkulu wena ungekho. Wena wavela wabona uNkulunkulu. Alibonge igama likaJesu. Ngizongena-ke bazalwane odabeni umoya ongcwele alibeke enhliziyweni yami namhlanje ukuthi ngilumemezele. Sisaloku simuva to another level. Kodwa ikhona into okufanele yenzeke engihluphile mpostoli mangilokhu ngibuka le team yakho ethi lento ithi abantu kufanele bamazi uNkulunkulu, because you can't move to another level ungamazi uNkulunkulu. Kufanele abantu bemazile uNkulunkulu. Ungisizile uNkulunkulu bazalwane, ngakwazi ukufika izolo because yangihlupha into yokufika ngingazi kahle ukuthi umuntu okade phethe isitsha sempela ubeshisa kanjani. Manje ngifuna ukufika kuqala ngizwe ukuthi ushisa kanjani lo muntu ohamba phambi kwami. Ngizwile iyayibeka ke le ndoda yakwamsimanga into yokholo. Amen. Mhlambe kudaba lwethu luyohamba lilinka lapha nalapha yana. Ngicela sivule incwadi kaDaniel isahluko sesibili. Because mangaze ngiqala ukukhuluma ngizokhohlwa ukufunda iBhayibheli. Sengimdala kuyenzeka ngikhohlwa. Ngibone sengiqedile ukushumayela ngithawu basala bengisho ke laba bo TikTok bathi uyashumayela nje akalifundi neBhayibheli. uDaniel isahluko sesibili. Ukuthi sengimdala nevoice yokuhlabelela isabi khona. Ngiyakuthanda nje kodwa umuntu mayikhula phela ivoice iyakhathala, nami ngiyayizwe yami ngayikhathele manje le voice. Bengizothi akekho onjengawe okubonwayo neintaba zingakudluka, kodwa wena uNkulunkulu uni kuze bephakade. Ake umise uthi lwesibani phakathi komphefumulo wethu ebusuku. uNkulunkulu ukhanyisele, khanyisela umphefumulo wethu ngezwi lakho. uDavid uthi likhanya endleleni yami, lisibane enyaweni zami. Sikhanyisele ngalo uNkulunkulu kuze siyoqhubeka nohambo lwensindiso. Wenzele igama lakho udumo, ababoshiweyo uNkulunkulu bakhulule ngamandla ezwi lakho, abacindezelwe susa imithwalo phezu kwabo.
uNkulunkulu ongcwele abagulayo baphilise uNkulunkulu abayethileyo bephelelwa amandla banikeze amandla amasha ngalo izwi lakho uNkulunkulu owadabula ngalo izwe nezulu sithathela udumo kulesi sizukulwane sithathela udumo kulaba bantu ngomsindisi wethu Jesu Kristu amen. Ngicela abathandekayo uma ekhona okwazi ukufunda angifundele ku chapter 2 incwadi kaDaniel umprofeti aqala ukufunda ku verse 26 afunda u26 27 28 agcine ku 29. Ukhona yini umuntu ongangifundela? Inkosi yaphendula yathi kuDaniel ogama lakhe lalinguBeritshazar, ungangazisa iphupho engilibonileyo nencazo yalo na? uDaniel waphendula phambi kwenkosi wathi, impihlakalo eyibuzayo inkosi, abahlakaniphileyo nabathwebulayo nezanusi nabahlola imihlola bangeyibonise yona inkosi. Kepha kukhona uNkulunkulu ezulwini owambula izimfihlakalo, wazisile inkosi uNebukadnezari okuya kuba khona ngezinsuku ezizayo. Iphupho lakho nemibono yekhanda lakho embhedeni wakho nakho. Wena ke Nkosi, imicabango yakho yokuya kubuka khona emva kwalokho yafika kuwe usembhedeni wakho, owambula izimfihlakalo uwazisile okuya kuba khona. Ngiyacela baba ngicela uthandaze baba Malungu. Ngiyabonga kakhulu Nkosi. Lukhona ongangifundela wena sisi ungafunda mawunayo enye ilanguage lapho. Mawunalo olunye ulimi. He considered the reproach of the king asked Daniel, are you able to tell me what I saw in my dream and interpret it? Daniel replied, no wise man, enchanter, magician, or diviner can explain to the king the mystery he has asked about. But there is a God in heaven who reveals mysteries. He has shown King Nebuchadnezzar what will happen in days to come. Your dream and the visions that passed through your mind as you were lying in bed are these. As your majesty was lying there, your mind turned to things to come, and the revealer of mysteries showed you what is going to happen. Ngiyabonga sisi. Ngiyangivumela ngishumayele bazalwane. Isimemezelo sithi kukhona uNkulunkulu ezulwini. Ileso isimemezelo engizosenza. Umhlola la bazalwane ukuthi inkosi ifuna into ongakazi nje uyizwe emhlabeni. Ithi kubantu bayo abayitshela ukuthi yaphuphana. Bazalwane, phela umuntu uyumxoxela iphupho bese uthi nali iphupho lingidida. Ungakwazi yini ukungichazela? Kodwa ithi inkosi ngifuna umuntu ozongitshela ukuthi ngaphuphani mina ebusuku. Bese engichazela ukuthi leyo nto engayiphupha isho ukuthini.
lana ke sibona uNkulunkulu uma umfundi weBhayibheli ezotakula abantu asebezobulawa, izangoma, izanusi abahlakaniphileyo, ngoba basebezamile bahluleka. Uma ukuba umuntu osheshuzwe nje bengeke ngithathe lama hour washoyo umpostoli, mina bengizovele ngithatha 20 minutes ngihlale phansi. Mina ngidonsiswa abantu abanamakhanda aqinileyo abasuke bengezwa ukuthi ngithini. Ngithi mina basebehlulekile laba bantu. Uyabona nje ukubuyezwa besosheshe sifike la isiyakhona. Mase behlulekile kwase kusondela isikhathi sokuthi babulawe, kwakubekwe isikhulu esesizosebenza udaba lokuphanyekwa kwabo, babulawelwe ukuthi bahlulekile ukuyitshela inkosi ukuthi iphupheni ebusuku. Angazi ukuthi wena wawuyodabula yini, wawuyokwazi wena ukumtshela uNebukadnezar ukuthi wena nkosi waphupha nanti iphupho. Uma sebezobulawa uNkulunkulu uyafika kuDaniel, uyamxoxela ukuthi inkosi yaphuphana ebusuku. Isimanga lana befundisi iBhayibheli lithi wamxoxela nemicabango, wamxoxela imicabango yenkosi. Umefika uDaniel uthi wena nkosi imicabango yakho yanqamula embhedeni wakho. Awubazalwane uthi imicabango yakho yanqamula embhedeni wakho ulele ebusuku. Ebese mtshela ukuthi imicabango yakhe yayithini. Ebese emtshela ukuthi leyo micabango yayisho ukuthini. Uyazi mina makufanele ngishumayela kufanele nje kufanele ningangilethi mina epulpit. Mangabe ukuthi nisuke nifuna ngishumayele, mina ningangilethi mina epulpit. Oh, sanibonani. Wena nkosi, nansi imicabango yakufikela. Into engakazizwakala emhlabeni ukuthi umuntu uxoxela umuntu imicabango yakhe, futhi uthi wayicabanga ebusuku ukuthi le micabango yanqamula embhedeni wakho ebusuku. Mina ke ngizokutshela ukuthi wacabangani wena. Uthi uDaniel wawungacabangi wena nkosi, kodwa uNkulunkulu wayekutshela izinto ezizokwenzeka. Sanibonani ebusuku. Uthi kwakuyona imicabango leyanto, ngoba uma bazalwane songena kahle ezweni likamoya sihambe ezweni leyiprofetho namaphupho, kufuneka abantu bakwazi ukuhlukanisa amaphupho, bawahlukanise nemicabango, bahlukanise nemibono, bahlukanise neyiprofetho. Uthi ngizokutshela mina leyanto wena oyibiza ngokuthi iphupho, kwalelona iphupho. Wena waxoxela izinto ezizayo. Mina ke ngizokutshela ukuthi izulu wena laxoxela ukuthi yini ezokwenzeka emva kwalokho ngesikhathi esizayo. Cela ukubona abantu ababili noma abathathu abashumayela phakathi kwethu. Alibonge igama likaJesu. Uthi uDaniel evikela laba bantu abazobulawa, uthi akekho umuntu ohlakaniphileyo, uthi akekho umuntu ohlakaniphileyo ongakwazi ukukunika lento oyifunayo. Uthi akukho umuntu onokuqonda, Jesu, ongakwazi ukukunikeza into oyifunayo. You are demanding too much, King. Akekho umuntu oyisangoma, uNkulunkulu, ongakwazi ukubhulela imicabango yakho. Akekho umuntu oyisanusi
ongakuhlahlubela udaba lwakho. Akekho umuntu ochitha amathambo ongakwazi ukurida between the bones udaba lwakho abese ethu Daniel kodwa. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Athi kodwa ukhona uNkulunkulu ezulwini sanibonani. Athi kuNkulunkulu ezulwini. Loyo Nkulunkulu uye yedwa ongakwazi ukukhuluma lento oyifunayo, akhuluma iphupho, akunikeze nencaso. Kodwa kulabo bantu osufuna ukubabulala udlale ngabo, ngoba akekho umuntu ongakwazi. Sikashumayela ebusuku, masoshumayela fanele utshele lo muntu oseduze kwakho uthi akekho umuntu ongakwazi. Bese uthi kuye kodwa yazi ukuthi ingidlele nto bamalunga ngathi Jehova engathi singaphuma sihambe emgwaqweni yasemlasi sihambe simemesa sithi kodwa ukhona uNkulunkulu azulwini. Ngahalela ukumemesa engathi besingabalanda baphume endlini bathi bathini laba bantu. Sithi kuNkulunkulu azulwini angena endlini. Daniel ungikhumbuza intombazana yezwela kubo eyathi enkosini uNahamani ibonge ihlo ukhoko yathi kodwa thina sinaye thina uNkulunkulu ezweni lakithi. Kodwa laba bantu bazongenza ngishumayele hour kanti bengizoshumayela u30 minutes ngiqede. Thina ngakithi ukhona uNkulunkulu. Basekhona inabantu abangenezelayo befundisi kubantu bebatshela ukuthi sinoNkulunkulu thina. Basekhona inabantu abangena emizini yabantu exakekileyo behambisa imithandazo bathi sizothandaza nani sizwile ukuthi kuyagulwa la ekhaya. KunoNkulunkulu ngakithi, kunoNkulunkulu ezulwini. Alithi iBhayibheli nalo yoNkulunkulu ale nawe, akekho umuntu ongamelana nawe. SinoNkulunkulu awuhlala nomuntu ohleli naye uthi kodwa thina SinoNkulunkulu. Hayi masohlala phansi uzongihlumeza lithi iBhayibheli uthi kunoNkulunkulu ozoliqaqa udaba lwakho. Mina ngizomemezela leyo nto ukuthi kunoNkulunkulu ebusuku emlasi uhambela abantu bakhe uzoqaqa udaba lwakho. SinoNkulunkulu thina oqaqayo oqazulula inkinga zabantu. Manini bazalwane, uthi uDaniel ihlakaniphi ngeke ikwazi ukwenza emhlabeni bazalwane, especially esikhathini esikuso befundisi ukuhlakanipha kuningi. Kodwa mina ngizomemezela ukuthi kunoNkulunkulu sekukhona ukuhlakanipha. Athi uDaniel ihlakaniphi ngeke ikwazi ukulungisa lolu daba, kodwa ukhona uNkulunkulu ongakwazi ukulungisa. Kunososayensi bazalwane i-improvile ihambile, kodwa nizothi ebusuku ngeke ikwazi isayensi ukulungisa udaba lwakho. Kodwa ngizothi ebusuku
kunabalingi bemlinga benza imlingo kodwa ngeke bakwazi ukulungisa udaba lwakho. Ngizothi mina kunabakhunkulu ezweni, kunabathakathi abakwazi ukugibela umshanelo basuke la bayofika eKapa, kodwa ngizothi mina ebusuku kunoNkulunkulu. Uthi baba uMsimanga izolo ukholo lusebenza kahle makuyilo lodwa, izwi lisebenza kahle malilodwa lingahlanganiswa nalutho. Ungamhlanganisi nezinye izinto, umyeka uNkulunkulu usebenza kahle uNkulunkulu ma umyeka kuba uyedwa. Ngizothi ebusuku tshela lokhu naye uthi lo mama kunoNkulunkulu esulwini, kunoNkulunkulu esulwini. Ngicela uthinte kanje uthi bafo kuthiwa kunoNkulunkulu esulwini. Uyathanda ukuvela umizimo seziwesi, uyathanda ukuvela uNkulunkulu. Mina bamalunga ngizokwethula uNkulunkulu amenyezelwa uDanyeli. Uthi uDanyeli kuNebukadnezari udlala ngososayensi, udlala ngezangoma, udlala ngezanusi, udlala ngodokotela. Akekho umuntu ongakhuluma udaba lwemicabango yakho. Angithandanga ngizwa bazalwane, iBhayibheli lithi uNkulunkulu owahlulela imicabango. iBhayibheli lithi awusanibonani emlazi wahlulela imidlizo nemicabango. Uyakwazi ukuhlukanisa uNkulunkulu ukuthi uyazindla, uyacabanga, afike ahlulele, akhiphe ijudgment kulona. Uthi uDanyeli akekho umuntu Nkosi ongakwazi ukwahlulela imicabango. Wenkosi wafikelwa imicabango ebusuku eyingxoxo. Bakhona inabantu bezwayo wafikelwa imicabango eyingxoxo. Namhlanje ngifike nengelosi enhle, ngithi ingelosi phela ayifani. Ngifike nje nengelosi enhle, ngavuka ngahleka ngathi yayinhlekele ingelosi ekade ingifikele, ngoba le ngelosi ithe siyahamba siye enkonzweni. Inkinga yami yangisusa esteringini kwahlala yona ya drive imoto kanti igone nengane. Mangithi manje uzodrive kanjani ugone ingane esingakhathazeki wena siye enkonzweni. Wayesengibuza ukuthi uyokwenzani la uyakhona. Ngathi mina ngiyoshumayela, yayisithi mina kade ngamenywa kuleyo nkonzo. Ngifuka nje umuntu wasezulwini wathi ngikufonele ngikutshela ukuthi la ingelosi yase-Akhi kade ifikile, ithi yona kade yona yamenywa kuleyo nkonzo, kodwa ithi ifuna ukuphekezela mina. Iyangibuza-ke ithi yofika uthini? Ngithi mina ngiyofika ngithi kunoNkulunkulu ezulwini. Yahleka kunoNkulunkulu ezulwini, kunoNkulunkulu ezulwini. uDanyeli wabamba ihlakaniphi, wayihlenga wathi ngababulali laba bantu. Ayikho lento ozobabulalela yona, ngoba akekho umuntu ongakwazi ukuqaqa imfihlakalo oyifunayo. Wokunye ukuxoxa nje, kodwa wokunye uqaqelwa imfihlakalo. Inkosi ifuna wake wayizwa yini into ethi ngixoxela ukuthi ngiphupheni. Wena ungamthenja umuntu ofika kuwe othi
angithi wena umfundisi ngicela ungitshele ukuthi ngiphuphene ebusuku ubusungitshela ukuthi lisho ukuthini lelo phupho kodwa uma efika uDaniel uthi inzima into oyifuna kubantu mina ngikakezwa bazalwane inzima into oyifuna kubantu yithi sihambe Nkosi ngiyokintroduce mina ngoba kunonkulunkulu ezulwini angakezwa abazalwane Nkosi noma wena umkhulu inkosi kodwa bambelela kimi ngoba mina ngazi uNkulunkulu angakezwa abazalwane noma mina kodwa uNkulunkulu noma mina ngiyumthunjwa kodwa mina ngiyamazi uNkulunkulu noma mina ngingenayo imali kodwa mina ngiyamazi uNkulunkulu noma wena uyinkosi kodwa wena mawunenkinga ubuza abantu woza niyokwethula woza niyokwazisa woza nginikeze uNkulunkulu ozoxazulula udaba lwakho inkosi ithi cela ungifundele uverse 26 Inkosi yaphendula yathi kuDaniel ogama lakhe lalinguBelteshazzar ungangazisa iphupho engilibonileyo nencazo yalo na awungifundele ngale lapho lesilungu ubufunda kulo nantu selitholile The king said to Daniel, yeah whose name was Belteshazzar, are you able to reveal to me ungakwazi yini ukwambula kimi asambe sisi the dream which I have seen iphupho engilibonileyo and its interpretation? nencazo yalo ungakwazi yini ukwambula kimi iphupho yazi nasikuthi lento befuna ngishumayele kuba prophet bodwa nathi bengayikhuluma kuba prophet nje bengekho abanye abantu ungakwazi yini ukwambula kimi iphupho engilibonileyo ngibonile cela ungifundele ivesi elilandelayo bese uyayibamba lento nginiyeke uDaniel waphendula phambi kwenkosi wathi impihlakalo eyibuzayo inkosi abahlakaniphileyo nabathwebulayo nezanusi manini bazalwane niyezwa yini imfihlakalo eyibuzayo inkosi abahlakaniphileyo ayish nabathwebulayo awuNkulunkulu kwakungelika baba ungithi lele lithi yasebenza lento kaThixo kwakungelika baba ungithi lelo mezobeka izandla sangathi wena ungezwe ebusuku bese utshela lohleli naye uthi inkulu into yethu engaphezulu kwento yabahlakaniphileyo ingaphezulu kwento yezanusi ingaphezulu kwento yabaphuphi ingaphezulu kwento yezangoma awufunde leli verse abafanga abantu uDaniel waphendula phambi kwenkosi lalela wathi impihlakalo eyibuzayo inkosi abahlakaniphileyo nabathwebulayo nezanusi manini noma bekwazi ukuthwebula angwatshwe umuntu kuthiwa kungwatshwa umuntu kanti kungwatshwa inkukhu umuntu uthwethuliwe ubekwele ngakwami kwamhlaba uyalingana nabanjani futhi nezanusi nabahlola imihlola bangeyibonise yona inkosi akuthina mfundisi esedelela abahlakaniphileyo akuthina esidelela izanusi ithi imibhalo ngeke bakwazi akayakushongo mina phela bazalwane kanti kusho mina mfundisi abazalwane kodwa bakhona abantu abezwayo
mhlawumbe wena mfundisi uzwa wedwa iBhayibheli lithi ngeke benze njani ngeke bakwazi ungahamba nje lapho ushumayela kuze kube kumgodi ushumayela lokho kuphela uthi ngeke bakwazi uthi abahlakaniphileyo uthi ngeke bakwazi uthi zanufu ngeke bakwazi uthi abathwabulayo uthi ngeke bakwazi uthi zangoma uthi ngeke bakwazi uthi abahlolayo uthi ngeke bakwazi ngeke bakwazi tshela lokuhleli naye uthi ngeke bakwazi usame kubantu abaronke labantu ozama kubo ngeke bakwazi noma ngabe ubathole ku-TikTok labo bantu ngeke bakwazi uxazulula lento obhekene nayo funda sisi cabanga ukuthi seliyangena lelizwe kepha kukhona uNkulunkulu mana ngenyawo ubusiyamemezela manje mana ngenyawo manje uNkulunkulu ngihalela ngathi ngamisa abefundisi bamemezele nje badabula umkhathi bamemeze ngama-voice abo bamemeze le sentence siyamemezela siyamemeza manje mlasi simemeza umlasi namaphathelo simemeza lento ethi kepha kukhona uNkulunkulu ngiyomemeza yazi nini into anishayileyo kodwa ke ngiyomemeza ngifana simemezele athi kepha kukhona uNkulunkulu asithi kukhona uNkulunkulu kukhona uNkulunkulu
bofwetu yamemezela intombazane isaba yathi inkosi yami ngifisa nathi ngakhona umuntu ongatshela inkosi yami shobe ihliwa uthoko ukuthi khona uNkulunkulu ezweni lakithi awusanibonani bafekishini athi inkosi yami ngimncane mina kodwa ngiyazi mina sinomuntu kaNkulunkulu ezweni lakithi kasibani ongasiza inkosi ngoba mayingafika kuloya muntu ezweni lakithi awusanibonani basakwane ngeke iphinde ibe njena ngoba nakho umuntu bafethu ohlangana noNkulunkulu abuye abe ngishoba kade njalo izolo hayi sanibonani basalwane akekho ethi inkosikazi yaseSamaria ngicela ningibheke bese niyangitshela ukuthi lo muntu engihlangane naye ngeke yini kuba kuyena uMesaya akekho umuntu ohlangana naye abe nesimo akekho umuntu kalo kumemezela ukuthi khona uNkulunkulu ngimemezele ngo-2017 kama emyamezweni owodwa ukuthi ukukholwa kuyazenza izinto umfana owayefika edla ama-drugs phakamisa isandla wamukela inkosi wathi angidli nje ama-drugs okunye ngidla ama-ARVs nginegciwane lengculaza kodwa lento engiyamukelileyo thatha isinqumo manje sokuwayeka amaphilisi sanibonani bazalwane umfana sihamba naye nami ukholo kwami kwehla kwancane ngathi yaNkulunkulu yemama izofika abantu umfana waphila usaphila manje waqhubeka umfana waphila wabackslide abamalunga ngathi nange backslide ebuyela kuma-drugs wathi eselema mkazi wathi ma cela ungibuyisele rehab ufuna ukusizakala ngathi kulungile ngane yami samthatha samfaka rehab mefika rehab bathathwa amagazi mayibuya ama-result bonke banikwa amaphakethe abo ama-ARVs bangamnika wayobuza kusista ukuthi awunginika ngangani awami amaphilisi wathi awunalo wena igciwane kubafana bami abashiye ebandleni uthi awumadoda kanti njengoba kade ngiwile nje kade nenzani nisayilento enganishiyani yona phela inamandla lento enihleli nayo lento yangiyekisa ama-ARVs yaqeda ingculaza emzimbeni wami kodwa uNkulunkulu washo yina busuku uthi ukhona uNkulunkulu yami mamalu kuze manje right utesta negative kuze manje nami ngiyathula ukuthi uNkulunkulu wayenza ngempela lento awuthi wena kunoNkulunkulu hlalani phansi bazalwane thani kunoNkulunkulu olifunde leli vesi elithi waphendula uDaniel waphendula phambi kwenkosi wathi imfihlakalo eyibuzayo inkosi abahlakaniphileyo nabathobulayo nezanusi nabahlola imihlolo bangayibonise yona inkosi uthi ubabura lihulela eminyakeni edlule sasikade sishisa ikhwama zezangoma kodwa kule minyaka abefundisi bona abayizangomeni bayofuna amandla abafowethu inamandla into esikuyona bafowethu inamandla into esikuyona inamandla into esikuyona ithi nyanga yangakithi mfundisi ngingeyena umfundisi ngintombazana njengenoNkulunkulu ngoba hayi ukuthi uzuba umfundisi
ngiyintombazana nje ncane engene uThixo ithi inyanga yangakithi enkulu eyayihlonishwa igida ngenyoka iquqa emahlathini ithi kubantu bayo abeza kuyo bezobhula lalelani nina uma senihamba la bese niyahlwelwa lapha ngasemgwaqweni ningangeni kuloya muzi wakwaZulu anizwani ningayiceli indawo yokulala kuloya muzi isho umuzi wakithi sanibonani bazalwane ithi ngoba maningena kuloya muzi niphuphise imithi niphuphise nenhlanga enimgcabe zona akuyithina bazalwane yiBhayibheli elithi izanusi ngeke ikwazi cabanga ukuthi kunika amandla enough ngoba nihamba nambe nodawutha amandla ahleli phezu kwenu cabanga ukuthi ujova ngumjova right fanele uphume namhlanje ubuyisele intshumayelo entweni ethi lente namandla ukunesangoma. Okay phela mina mangiqeda ukushumayela ngiyafonelwa ukuthi ungayishumayeli lento futhi uswapha ilungu lephalamende uyishumayeli lento ishumayelayo mangiqeda nje ukushumayela ziyangena incingo esithi basopha lezinto oyishumayelayo azikho right kodwa nithi mina ngosenyife ngifakaza ngawewe twa Kristu wami kufika indoda yayisuka la eMlazi hluphekile hamba ifuna ngoba ukuhlupheka kuyingazisa nendoda inentshebe ihamba iyingazi yayingaza yazi yafika ngakithi mayifika ngakithi iya kule yanyanga iyofuna usizo kwakuhlaba ikhiwu ke lapha yana ngoba bebaningi abantu ayikho la endlini kodwa kongeya la eMlazi mhlawumbe ngiyayifanisa kodwa ayikho la endlini kodwa yayingihala eMlazi ma ibuQ sekubantu ntambama inyanga yangakithi yambiza ithi ngibizalani lo baba lo yogqoke kanje mbizeni uyasondela lo baba mayifika ithi inyanga yangakithi ngeke ngikwazi ukukusiza ithi lo baba njoba ngihlupheke kangaka suka kude ngihluphekile impilo ingishayile ithi inyanga yangakithi ngeke ngikwazi kodwa wena ukukusiza wena ngicela uhambe ngoba futhi wena uzukulala la ekhaya yasiyakha izindlu zokulala yathi wena awuzukulala la ekhaya wena hamba ubuyele estopini uyabona la wehle khona kunomuzo phezulu komgwaqo esandleni sakho sokudla mawubheke ezantsi emandeni ngena kuloyo muzi khona intombazana lapho kuthona okwethemba yokusiza hayi mina angiyena umthandazi ngizingenelwe nje uJesu umsindisi anizwanga nini ithi lenyanga yangakithi ayisangoma ithi wena wabhabhadiswa la ebunzini lakho khona inkanyezi ithi lo baba angizange ngikholwe mina ngangibhabhadiswe nje esontweni lakithi eSheshi uthi wona loyo mbhabhadiso wasesheshi yiwona oyinkinga uyela kuNkulunkulu angisanelanga uthi buyela ngoba uzoqhabanisa into zami la hamba la ekhaya wangena indoda la ngashona athi sikhulekile ekhaya kuKwaZulu kwaMantuli kubona nokwethemba ila ekhaya kwathiwa yebo yathi ngicela ukuhlala phansi ngixoxe udaba lwami sangiqoshiwe ngale bengofuna khona usizo kuthiwa ibunzi lami libe nkanyezi ngeke ngisizakale ngicela ninginike uNkulunkulu ake umemezele uthi khona
ezulwini okwaziyo ukwembula, okwaziyo ukwenzani yini. Ungabusaqhubeka ngoba lithi iBhayibheli ebusuku abahlakaniphileyo ngeke bakwazi. Ushathini ngampela wena uthi abafundisi bathene, ushathini imbhalo ithi abahlakaniphile kulolu lwakho udaba. Mhlawumbe singamxoxela nje umakhelwane uthi ayeke olwami sengathi lifuna yena. Usungamxoxela nje uthi hayi Makhi sengathi olwami udaba lufuna lo nkulunkulu omenyezelwayo ebusuku, ngoba olwami salwabahlulo odokotela, ngoba abahlakaniphileyo ngeke bakwazi ukukusiza wena. Usungasho ukuthi lo muntu nayi indodana yami isiwe kaningi, ingene emlilweni, ingene emanzini. Awusanibonani bazalwane, kodwa kunonkulunkulu uthi uBartimaeus ma ezwa engaboni ezumsindo uthi ake ngigese, ngeke yini kube uyena, ngizovele ngilameze nje ngoba ngifuna usizo. Angigele ngoba mina angibona emehlweni, angazi mina ukuthi ubani lodlulayo. Jesu Dodana kaDavida, khona uNkulunkulu. uPetro hamba phesikolwane, ma ehamba uqala ngokumemeza inkosi. Awu Nkosi yami, bayezwe nabantu emlazi, makuwe Nkosi. Shana esizomethula ebusuku. Ukhona umuntu osaswile ukuthi lo mama kahlakahluzekile, lo mama nje uzele mina ngedwa. Olwami udaba olukhuni, olwami udaba olufuna uNkulunkulu, olwami umndeni udaba olufuna uNkulunkulu. Lana imeseji akuyona yalabantu abagolelana, kodwa le ndaba iqondene nami, yini engidinga uNkulunkulu. Ungababona abantu begqokile bebahle, baxakekile abantu banenkinga abayifihle phansi kwamasuthu naphansi kwamaroko amahlaphinki. Kodwa mina ngizomemezela emlazi futhi kubefundisi ngifaka umjovo othi hambani lomemeza manje kule Sunday. Noma ungashumayela yona le ngishumayelayo, uvele nje mawubamba ipulpiti uthi khona uNkulunkulu ezulwini owaphula izihlakalo uyathanda yini uphila. Ithi indoda hayi mina inkinga yami umuntu, mina umuntu engenayo.
lenye intshumayelo-ke leyo befundisi sengingayithatha nihambe noyishumayela le ethi mina ngiswele umuntu akekho umuntu mina ongisizayo Nkosi ungamfuni umuntu sekufikile thabatha uhlaka lwakho uhambe akakwazi ukufika elokushini langakini usale bazalwane ningangamisela ubala mina ngisuka eCape Town bafowethu ukhokhile umpostoli ukhokhile ibandla ukungilande Kapa angikwazi usuka eCape Town bafowethu wena usale nesimo esingajikile angikwazi bazalwane ukuthandaza insuku ey'nkhaka wena usale nesimo sanibonane mlazi esingashintshile angikwazi yabona ngabe nguwe hayi umiswa amandla nshumayelo kuba nguwe ngabe mangishuma ngenyawo uthi ngathi udaba lwami luya-athendwa namhlanje sengathi namhlanje udaba lwami luyahlangatshezwa sengathi inkosi iqonde kimi ifuna ukuzosiza mina ushuthi bonke labafundisi abafikela bazokushiya nesimo esifanayo akwazi bazalwane akwazi ukusipendwa so much wena usala nesituation efanayo ume phambi kaNkulunkulu ume phambi kaNkulunkulu angifuna ukuthandaza ume phambi kaNkulunkulu mpostoli ufa uLazaro odadewabo bagcwele enga lokuthi uJesu akaba-athendanga uJesu ufika late Lazaro ubonile ethuneni uyafika uJesu uthi uMathu kuba bewukhona awubazalwane awuthi khona uNkulunkulu uthi kuba ukhona ngabe umfowethu akafanga uthi uJesu umne wena uzovuka uthi uMathu ngiyazi ukuthi kofika usuku lokuvuka kwabafileyo naye uLazaro ngiyazi ukuthi uyovuka kodwa bengikhalela ukuthi ukuba ubukhona lalela ngifuna siyothandaza uthi uJesu mfundisi hayi Martha uyilanda kude lento wena ukhuluma ngomuhlo yofika ngithi mina umuhla usuka emaphakadeni weza kuwe yiwo bazalwana ngithi uthi uJesu mina umuhla ukuvuka uthi uJesu mina ngiyukuvuka mina Martha yimina ukuvuka wena musukukhalela umuhla oyolindwa abantu emathuneni mina ngiyikho ukuvuka Martha kumi phambi kwakho sakubuwa ukuthi ukuvuka uyakusebenzisa yini kodwa mina ngiyikho ukuvuka ngifuna sithandaze lo muntu othi yavalwa imvuselelo kusasa angizukusala nalesi simo uNkulunkulu akahlangabeza udaba lwami ukhona umuntu osezwile othi khulunywe nami namhlanje ayintwana engibone senziwa uNkulunkulu ngihamba kwi-frustration umpostoli yabantu abangasebenzi ingane igcwele ibandla engasebenzi ama-graduate afundile ngontanga abancane ngihlale emthandazweni ngithi uNkulunkulu ngilwela kanjani ibandla eli-frustrated kangaka abantu abaney'nkinga ey'nkulu kangaka lahlezulu kwangathi kwenzeka imlingo saqashwa ngathi uNkulunkulu ngicela amagama lezingane alotshwe kuma-heavenly court ematafuleni uza omunye owayisedelile ethi ngeke asaqashwa uthi ma ngiyabizwa ko-education ngithi yeke uthi ngibizwa ama-respect uma ngifika ama-respect kwathiwa nasi isikole nangu-principal nasi ifundo yozenza uyaqala Monday ngoba kunoNkulunkulu
ezulwini ayikho into angeke ayenze akahambe ayolanda ama-CV abawanyoza abawalahla iy'ngelosi siwadonse siwayine siwabeka phambi kwama-CEO kukhulunywe ngegama lakho ey'ndaweni zokuqasha kunonkulunkulu. Ufuna sithandaze unonkulunkulu ezulwini. Loyo nkulunkulu loyo washiya abantu bebamba amakhanda bathi ubishop ungene kanjani ephalamende. Ubishop wazini ngepolitiki akanandaba uThixo unonkulunkulu ezulwini. Angenza noma yini, angenza noma yini, angenza noma yini, angenza noma yini. Abena kunonkulunkulu ezulwini. uNkulunkulu ufika isalukazi sika-90 years sikhokhoba. Fika uNkulunkulu athi hamba uqonde sala ngoba uzokhulelwa, ngoba yikho into engenzeki uNkulunkulu. Sala hamba uqonde, ngeke ukwazi ukuthwala ingane uqobile. Qonda manje ntombazana ngoba khona into ezokwenzeka. uNkulunkulu ezulwini uthi uManowa kumkakhe awungitshele ngomuntu ombonileyo wayenjani isimo sakhe. Uthi lo mama unjengamadodana kaNkulunkulu kunonkulunkulu. Ukhona umuntu ose-right othi angasali kule nto. Le wave le leli gagasi le eliphenduka la e-akhi ebusuku alingakushiyi wena nalesi simo lesi, alalingakushiyi wena. Awumthinta loseduze wakho uthi uyayizwa ilento ehliswa ebusuku, uyayizwa ilento ehliswa ebusuku. Zothi kuwe unonkulunkulu owehlula abaprofethi, owehlula izangoma, owehlula izanusi, owehlula inyanga, owehlula isayensi. uNkulunkulu bafowethu, uNkulunkulu ezulwini, uNkulunkulu ezulwini, uNkulunkulu ezulwini. Izothi mina uNkulunkulu ezulwini. Akakho umuntu la akufanele asale nesimo sakhe. Hayi bafowethu, ngizomemezela mina ngithi uNkulunkulu bakalani la ngaphandle. uNkulunkulu ezulwini, uNkulunkulu ezulwini. Ayikho into angeke ayenze. Bafowethu, uNkulunkulu ezulwini, uNkulunkulu ezulwini. Lihlaliwe uNkulunkulu ongenza noma yini emzini engakazi phume imishado kuyo. Izothi uNkulunkulu ezulwini angakaze kungene emakoti khona. Izothi uNkulunkulu ezulwini. Izothi amlazi uNkulunkulu ezulwini, uNkulunkulu. Uthi lo muntu ohlabelelayo ungithathe down ngingalutho.
uthi wangibeka haya wangenza umuntu athi qhubeka Nkosi. Bafowethu, bodadewethu, bomama, bobaba, wey'ngane zami, hali mahasuya yina makhaya uNonkulunkulu yini babasaya uNonkulunkulu bafowethu yinqula abathakathi lena yinqula abathakathi uNonkulunkulu owemphethe amandla njengaNkulunkulu uNonkulunkulu bafowethu ezulwini uNonkulunkulu ezulu ayikho ingane wangafuni uwa isitolo ukhona usale nesimo esifanayo wangafuni ukusala Oh, to Lord, have mercy. Oh, to Lord, have mercy. Have mercy on me. Oh, to Nkulunkulu, awuhlangabeza udaba lwami. Oh, to Nkulunkulu, awulamanga ngasuya. Ili hanaya namaha, ali mahasira. Awuthi waNkulunkulu. Oh, Nkulunkulu. Awuthi leya namhlanje ebusuku awuthi Nkulunkulu hlangabeza mina Nkulunkulu yiba nomusa awuthi Nkulunkulu hawukela mina Nkulunkulu ngizomemezela udaba olwedlulisanisi udaba olwedlulisa ngoma udaba olwedlula ihlakaniphi ngithi mina nganisa uNkulunkulu kulelo khaya ubone into azokwenzela yona wangena ekhaya kithi wanixhwana bafowethu wayiguqula izinto awu bafowethu lungile sithandazeni lo muntu oseduze kwakho awunakho usisizakala ebusuku awuthawuna inkosi ingihambela awuthina inkosi ingihambela ukhona yini umuntu othi Bishop thandaza nami manje usumemezeliwe ngizwile othi manje-ke thandaza nami khona yini lo muntu phakamisa isandla sakho ngisibone othi olwami lolu daba olukhulumayo yimina ngidinga uNkulunkulu ohlangabezanayo yimina ngidinga uNkulunkulu o-athenda abantu alusuke ngejubane la ukhona uzekile nayi solution wena ophakamisa isandla awugijima ubayeka abanye abathakazile kakhulu wena udinga uNkulunkulu wena ngane yami wena udinga izulu ukuthi likuhlangabeze wena udinga uNkulunkulu wena umuntu
kaNkulunkulu lezi lwembezi uyayibona kana niyichithe zizoqoqa udaba lezi nyembezi awubafowethu kunonkulunkulu esibili akukhulu isimo sempilweni kunonkulunkulu esibili angabuzi ukuthi uphumaphi kunonkulunkulu esibili ohlangabeza abantu owaphulisa inhlangano naluzulu nangunkulunkulu awaphinda nawe Shayela uNkulunkulu izandla ezinkulu egameni likaJesu.